fitani asese ne din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe ye wa asofuni wo Ghana haya this is the time sa asofuni nyina e wo se omusua nyansa common sense ye ka se common sense ya they have to listen and learn common sense Mr. Ghana for muntie ni pa I'm very serious and this is not blow your phones and this is not joking I'm very serious Ghana asofuni wo ho this is the time I also share common sense pa your friend say common sense this is the time I also share common sense wow Ghana me da bia me ka o Ghana nkwa na abete se sofo ebe hye nkoma enkwasi ankom hye sebe asofo no bi be hye nkoma enkwasi ankom hye Ghana ha sei na asofo no be hye nkom enkwasi ankom hye nkwa na aka asofo no bi wo Ghana ha sei enkwasi akom hye nkwa because washa obie no wode be court obie no be ye no hwe obie atinje hu eti jimi na asofo no bi wo Ghana ha ana omu jimi ye timi nka o kan ye so de konfo wonim nyansa abososo ye nkwase asem gemfa abososo to nchei ne efa bibia nto nchei se wasofo atimatena ho aka se obi bewu ewa abra coronavirus aba Ghana ha ye nya no aduru coronavirus ba ya asofo nyina so de tutum moti Ghana ha mo ntima anye hwe amfa coronavirus ho ye wa Ghana ha na MPP panipa ye owu na anu yayi wo bewu mo ntima nyi ho yikire mo ntima hwan mo ntima kan ho hwe ana wodi yeden wodi wuyi bra ye wa Ghana ha ana ya die corona yi abeje fagu akonyanum abeje emaya boso wa Ghana ha ye hu he na yo sofu na bi wa no du miensa we sofu obi onu du miensa obi bewu mame ka se mi kiremo ya me nti nipa bi asi wa sofu no sa degregezi ase jamregezi no minua tio me come wanso ate we are opinion leaders ye kase opinion ye di domanim mesramo wa beba bia share video no mun share video no ma me papa mun share video na obi bia enkoto obi bia wo seto no hwe bible se onyankopon na sumasem eye ntro dia na ke se ensema sofo no kan nyina no no kore no onyankopon no asem se nkrante no fanu neba na twafie etwa abonten dia na onwamia no asem yemfa ni agoro mun share video no sofia tibaka se afia ebewu sere eboni wuye no kwan na be kire bwa asase so osofo o ma me no papa egu ho wo me de omunwu wo abushafo egu ho wo me de omunwu obi abewu everybody's gonna die enti wo se sankwase sebe wan fa adwina nto ho nyankopon bia nka nkire wo na jiragezi se ka che afia se obewu sa na kwase abako e ka se mi ba bewu kwase bia komde no wo se ba bewu na nusuo se twafo wo se na kwa musa ba bewu nya na meti ye Facebook live o ma musu mienu afi kwa na ho afi mo ba mko se video no na mo se video o bo se afi na ho afi meti nyi kura afi na atente he nature ni amedia hwe asofuru bi jimi Ghana ha na yanko Jeremia odifo Jeremia homa no Jeremia chapter 14 verse 14 obi afa Bible Jeremia 14 verse 14 eke se adi asofuru ye no
afia bia no obewu enkwase akeka ana aka om enkwase akeka wo mi di na me won kwekete no yini mo mu ndi o ma ni abegire ho na we ebewu woni no si na ebewu mento sebe kwase asem ana mu jimi Ghana na America ko bia be shutu eya America ko bia shutu kwa kawa beti se sound mu de mu kwa na mo ba mu anko emso manko Bible school na oba Christian council so ya mi hu de omoye oba Christian council fo mi hu de omoye Jeremiah chapter 14 verse 14 obi afa Bible no nkenka ho odi fo Jeremiah chapter 14 verse 14 and then the Lord then the Lord said to me, the prophet are prophetess lies in my name. I have not sent them. I have not I protected them as a dear ben, and speak unto them. They prophesied unto you a false vision and decision and revelation with your own mind. Nature say, Bible say, asofono, mesra mo amuti copy quotation di gu comment na se mo copy bi ngo ma mpira cho mesra ma. Mo copy quotation no, enfa ngo ma mesra ma mo copy da me brofo ne ye. Mentimi kika yi. Wow! Sofu Nigeria gazi. Kokika Jeremiah chapter 23, Jeremiah chapter 40 verse 14. Sofu Nigeria gazi. And strong concern was again. And strong concern. Who tell who? Who tell who? Yet chum. Oh, Yankupodin. Bibia nya kwarareda. Abaya no me to wo wesi so. Wo man nipa teke nipa. E nipa ni je. Woni amia me ba. Sa akodi opetepom bede. Etwa nyum, ebonyum. Ninyum ba ku bi wo. Woti wodo ewusu banye kra me pe wo sala. Medo wo. Medo me ti kra no mawu. Nansenfu enu na braba sema so fu idie. Test so fu na grebezi asije grebezi. Master, I want to tell you the truth, and the truth shall make you free. Today, I don't care about it. If I die tomorrow, I don't care about it. Mude mumu truth. I'm so mom go di boni. Naka ebony. Wo kwana ka wo driver no. Naka ebony ewu. Driver no hu no od na mo. Awrey, ya kan da ho so share the video. Da ho so pa kofu ya ka se da ho so. O driver, if you don't trust the guy, don't let him drive you. Drive your own car. May catch your brain. Omudisika eto amanfo adwene. Omudisika eto amanfo adwene. The driver, be careful for your driver. If you don't tell that guy, second away, drive for yourself. Me to the BNM cook my I'm driving my car. Many kum namdu obofon madam my bra meda. Say me dru ginka su na bra meda. Me no bi ankosa contract. Say me konkan ya nipa no driver my hammer ni say me the front o ye rough am ya me driver would me chima e ko de ko shaka me chima firi uzam. Me srawura open your eyes. Clear. Be smart. Don't trust anyone. Obi di attend the crowd between obi di drink. Drink. Obi tuchi di ono wasa inject drink no. Enye. Na me say so me kokwa na say so be chom say yi tukuma. Mo wani na wawura yi afia me de me na ko gbu sa na be kasa no. Because of my me ba sa akodi opet pombedi matulu badinti me ba no. Me yada no. Settle no. I love this guy so much. That's why the birthday I told Sarkodie that they're going to call Sarkodie to do international music. And remember, ama every time you see bring a media come, I tell the truth and the truth shall make me free. Me, I don't care about anything. If they say they are prophet, that the prophet is good. Hey, Oba Nyako, yay, Nyako Abronma, oh, for them preach you. If they say they are prophet, whereby the prophet is good. Me and also some question go go muzam. Ubeja boson som no som.
no be book nkas e wa asoro dem Morris yeah Mr. Me brother Morris na aba no Estate Junction am ton gas obi anim mechi ba bia me free na nyame apagya awura di na duru ba bi good level ene wo be gina say an ana afia oba bi wu ana hwahwani hwan ne be kire bo wa asase so oso kunya jagezi hwan ne be kire bo e wa asase so wo bu so nipa nwu ada na ayi hiani o te kura ase makura mu ade mo hye ne ho nkom enkom hye Bible say wo nipa desani ade Nyankopon ni je ho pa ne se wo di boye ni besakira eti kwakubu nsama mi wo hayi na yesi kwakubu nsama sakra me bo na jira gezi konka kirigungungurika e wa sorry them. That is the good thing Nyankopon wo pe enye nkom hye ni se wo be hye nkom da bia na obi bewu ana obi bewu ana obi bewu mu hye nkom a address yue be ba Ghana da ana mo twa hye nkom se wo mampanyi na na do lan kwa kufu ado obemi etia light she light e o me dey masi abaso ehwemsi ami Facebook live mintia na wo se ka mo hye nkom se o mampanyi na na do dan kwa kufu ado what light no ko be me agamu free eno nko hye na mo se enye se enkwase nkom se obi bewu da bia bo hye enkwase ene enkwase akom se wo sofu bia be hye nkom se obi bewu bia yekwase a kwase asema akwa nanadu but nanadu na ho tisen ye mo fa asema fe kuso osofu bia be hye nkom se obi oye enkwase akom se Bible so on sima wom Jeremiah chapter 14 verse 14 Jeremiah chapter 40 verse 14 Bible say me ka che na jagezi se won soma no onyankopon so won soma no okay Jeremiah chapter 23 verse 16 sha odi fo Jeremiah ngoma no Jeremiah chapter 23 verse 16 Jeremiah 23 verse 16 for me Jeremiah 23 verse 16 che onyankopon yesi na twetwe o ya na ye me ya se me na kwa gumu sam etode bia me hwe ekwan asofunu bi fa so preach a momon pa me se Nyankopon se me so mamnya sika akra me TV station ni bi ogana na me bia TV station ni bia mo beti bobo le bobo ene sa se mo iti makoto phone na me phone no iPhone ye enti we ya me be Facebook live na makoto phone we si se me be Facebook live na se me Facebook a me phone na say iPhone bia me so animu na krake na mkoto we say sa ga yesu be we god the mente as yeda Jeremiah chapter 23 verse 16 obi bia fa Bible Jeremiah chapter 23 verse 16 Jeremiah 23 verse 16 obi bia fa Bible oba share the video and God will really bless you Jeremiah 23 verse 16 magasi ajimo Ghana ha kwasi asem 23 wen and 16 so wen 23 verse 16 This is what the Lord said, Almighty says. Do not listen to what the prophets prophesies unto you. They fill you with fear, holiness. They speak a vision from their own mind. Jeremiah 23, Jeremiah chapter 14, verse 14. Mo fasi oba nyako ewrado Nyankopon shiraw me say o Nyankopon sa afia so Nyankopon so bewu a koku dadada woda no nam nuku no enye wo no obeyi a kiraw afia mo ani na ho afia wo brother unia bema ukru na kwa kubu sana mekasa na afia msi muani na ho open your eyes clear every second mo am smart guys obi to drink crab bro said man obi to drink afia obi to drink crab said benuma menum afia open your eyes please anomanis mabungo todwe mesraw mabungo todwe hwe min tantro ewo Nyankopon anim da menani mabungo todwe na me no kasa no
Fear, I love your music so much, and I love you so much, and I like you so much. We don't want to lose you. Said everybody who ya susu Ghana hano, ye pese bibesi. Nankofo ye smart. One much say planning. Say so we be wa, kwa me fasho be ubi, me fasho mo. Because they have secret society, they have occult, they have secret room that they do their things. Nobody will see it. I tell the truth. I swear to Almighty God. Me come papa na me try and draw that. Etiefem woni na ho. Pa so di agora agobediu. Wo di agoro kwase fo we. Me do nyame wa be so loko yeje. What I'm saying is that there's one pastor in Ghana here, share the video. There's one pastor in Ghana here who said that one of our artists is going to pass away. But the pastor is a fake. She's not true man of God. Every true man of God does not going to do all these things. If you're a true man of God, you are not going to do this fake predictions. Say, and obe wa hu nyame ni pa. Nkwasi asema kwa obi si anwe ne plot so anye dan obi si akwa kwa sa anwe go. Eti wa hu nyame ni pa dia, eti se wa hu dia ne ti wa hu nyame ni pa. Bible say conceptual na aka en no. Oge ka Jeremiah man fa Bible so. No Bible bibiri gu me dem ase. Asofo na dawro ma. On be ditumi a. Oba the Bible ni na beba. Ti o kwa beja ba ko. Jeremiah no wa hasi. Say fie bi. Afia me say o driver, if you don't trust your driver, don't let him to drive you. Me catch you pray fa. Me na ko. Jeremiah chapter 23 verse 32. And say look to trouble to 23:32. Jeremiah 23 verse 32. Jeremiah chapter 23 verse 32. What behold, I am against them that prophesies false dreams, said the Lord. Do tell them and cause my people to by their likeness. Wow. Their likeness. A trompa ti odifo na jagezi misraw modie moda sori ya na ma na nyankopon yi kire hwe mila fi quotation bi e wo numbers ese numbers 3 verse 8 Bible si odifo bie ni wo no nyankopon hu da just the servant Moses so fu bie ni Ghana ha hu nyankopon da so fu bie ni Ghana ha wo hu nyankopon da wo boa siri hu so bi si yami bie mani man hu no wo hu hefa na dia be kuba na difa tire bia na me ka obofo ase obofo tell the truth say nyankopon bi oni when na nyankopon bi oni wan share video no wo nyankopon bi oni wo he kwasi asem na ka mko America menu abaako na baso no mko a mose mu akwanche no ma chipo mu kote na baako no de begu na mu ton mo ba mo beton atofo no mko America kwa crusade on beton parking lot no ayi your friend W mini no pa ne ho na Ghana so from kwa mo se mu akwanche tomo 20 bars ere koma osutiri nsom to 10 bars na amanfo to omba no ma begu ho se ni aton agent ba ko so he me life na mle fini din na se on frefrem tini din kwa mle fini me catch mu prenye fa se catch Bible say kom na se ni tro kom tro Jisi nyankopon kuru ya edu obo so mpaye ama nyankopon yi fini so asa so di nhira asam kura sa ye e kan no ho. Secondly ye hwe David minaso David 2 Samuel chapter 11 and chapter 12 no okofa ayi Uriah ayi soja ni bi ayi refefe bi ene ne bo dwama nyi sen no na wosanso ye ya ba ne keten so wonyem no oye ya akum be ma no efi wo sere be obenya oba na ware ene onya anu ware edo di sa abone no so when e go go hin asem odifo ne tan ya ne bai ene nyankopon osuma ni difo ne tan se won kono no go ga asem bi nkyira no say ofa
eno no kra no kwa nyansa kwan eno o de catch and kasa be buo bi sa because David na ohene enti se o kan se ma che no an kan yi a obetumi akun benya asem o ti ase eno no so okọ no nchen wan nyankopon amana anyere amfa nto oman ni nyina nim ama obi anti no so enti na me ka se onkom hye bi a efa friends and oman ho ene e onkom hye efa na Jeremia ko ya wo se nyankopon ema o ka se enkom hye Yesu Kristo kra hye to ho so e say Luke 21:24 o say mo ba to tonkranta no bo ba fam no mum akwa aman nyina so the wiase amanaman betu ebetiatia Jerusalem so e dia koduru se amanaman no ebri ebewie duru so Yesu Kristo kan to come our man no e happen 78 pepepe and a prophecy ni bem the Yesu kan no na Roman general Titus and obey fulfill prophecy no say na kopon asem sie so enti the American say na gaze no en come show we no oh say gan wo ye obi musician no correct it is o mu so obewu a en go to o man ani call him or go to her never chance say any Yankopon ka kire me wayi a kire me owo se na eba so na sa wo na beboa no sa ono na beboa no ho so wo go obi na aboa no mpa abomo na what unu na trust no kan we nya so ma so be to bega because ni pa no say we are star okay and na ahemfu ni wo mo e wo ba agumu American so they were stars no correct wo just say obi a owo din wo omamu bia no sa na ka so we are star na no boa David was a star yeah. President bia Ronaldo he's a star. Oh, President Kufuor, former star. Mahama, former president, almost a star because Oma Tidino, we are saying to Udino, Bukumuni, Ghana, baby, we are so much president. So, if you are known to be a stars, what do you say? A celebrate to see, Oma Kuma would one year dinner, every way a stars. And this are some say, but Unya, no be we are. I don't know, won't come time, and now old friend on. Now we trust none can come any penny not to favor one at open ye. So, yeah, so Babu until become yes, meaning Babu Tressa as a man of God. So, the old Babu Muna. Oh, Babu no me say, and only a country, and no, any your country, any marking scheme, any Yango chair, Kaya, emphasizing your Bibia, what say, I didn't Yango Postma, Isaiah, Echo, Kokache we so be wu no ayi o hini Hezekiah so be wu no o de Yankopon mo nan kan antre oman ni nyina okay enya say en sa we Yankopon so nyame de we nyansafo it is Yankopon na asoma as a man of God, a prophet of God ka sa akwana Yankopon de ato no ko be fa so it me de na David gaze no me nyini ni so ofiri Yankopon yes that be enya de sa o no, we go the Bible way. Maybe a man saying, "You know, we go the Bible way." Jesus said, "I'm the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except by me." What you say? Bible canon and the Bible na e ki mai. Eno na ye ekwan ye nyina ye faso. Na mo bo change kwan ye faso ntina asasi so. Ena mo na num asem ye Bible so. Eno de ache. Why don't you follow the steps of Christ? The steps of the Bible or Yankopon. Well, until now, won't see you know, won't say no, we see the Juma. It's a okay. Maminka say, Minchel, on the Bible. Jeremiah 23 verse 16. Okay. We ain't here, Radiasem. Sa as of a radisi. Muntie, a deep war was some common and some. What the more come who diem. Woman come money so ade hu e na woka enfire urade anum amen amen kwa ye wo di wo atrofo bi ho mo nkasa prane sisuni ma wakomam wo mo dwene bibi na mo koda na hu wei na Yankopon se ene Yankopon afram Yankopon ni me akasa nyame ni kasa na di nyame ni kasa no anumre nyame ni kasa no wo mo boa me se wo mo boa apostle Matthew 28, verse 18 to 20. Adia wade o di jai na me kire wo. Ye nkofo o se ye. Oh, we are sorry o ka kire. Aisiafo no say Matthew 28 o ka verse 1 no kono a.
verse 18 to 20 no go born Paul was it bofo bi eko papa yesu sare no na bofo bi to ena ma no ko so mo ko so asore a ena bofo no ka che mo se ampa wa sore no so mo hia no gallery na ho no bohun gallery popo bi ho e wo Israel sase so enti ampa ma no etie bofo no soma no no mo ko fresh ya for se bofo bi ne ko to no yesu ni da no so no say mo hia no gallery popo no so ampa emani di oseye oye ko kan me ma no so e di oseye oyo no mo kokoye mo ko hia kra ho no na kra ga cha on se wodi osoro eni asase su tumi nyina ama me enti mo nko ye mesiafo tieni yo na dia mo ba kan sempo na cha na obaji adie no mo na su nhye eja oba eni hu nkunkun di mu na me ne wo ho na nyina di kosi ewiase ewie so ngaso yesu ka se esiafo no ye nkonko ye oh Paul ni Peter no mu adwon no mu ye no enya nkomhye they preach the truth the word of truth omo kan kuna Bible mu nsam na wo be ni pastor san nkomhye bebrebe na ani so ade hunu ni you know essentially cannot take a person or somebody to heaven. Okay, Apostle Minchawa no say nim say obi funkuma yemfumu nwa na say prophet Nigerians wono na ehunu ne kwan say de wasem say de wo kanu no say wo senka wo so onko the Bible we say de di for Nyankopon so nti say wono na ehunu ne kwan ha wo betimi aba be kan asem no e na odi betu bedwem no wa yamfum so a e wo say won so ankomhye ne fa ho no o take that opportunity say nyame nipa na yamfum so ba bebo midin e wo bedwem ntimi so menam eye bedwem ade so enso so e de akamadwen e de ache no dia oye no enu na me pese mi hu se no nyame ni pana afoma kuma wo so mfumu nwa na wo je kuya nyame sha sikapa me da spa unim se ore de wo ye duntuni onim Bible mu asem okay de makani se onu onim Bible mu into odisa waka odisa oye me ba ka me sia asem so okay what ma say na wo so wo ye prophet wo se nyame na asoma ho onyankopon na ayi a kyerɛw se ni pɛ obewu ana ndi no anko no no one na anko kasa no ankyerɛ no de enti ama ga ne yes am se se ase wa ton na maga ne nyina okay ama nipa nyina hu se obeden obewu akwese wo bɔ obi awuto ana meboa wo bɔ obi awuto ane ne bere asem bia afi n'animu a obetumi aka because oyibi am ka say ga no bia no won sofo bi o baabi sofo no kra no enhye nkom nka bibi sa ankyere no ena wo tu baabi no waka no oye ndi ono de meka ne se asem o kan no daahye ena o de aka ensese nko kasa ade o tuma se ensese nko kasa but o de daahye some ni daahye o ti ase mentia se ji so chiri mai daahye de ade bi asem bi ato obi asa aboni pusa aboro no so no ono so ate no okay anyway e de akyerew john yes daahye bi obo ono a obenya accident no bia na wo pra serious wo zo Africa mu esi o sorry ya wo dimini kiki no so woko yes o daahye okay yes ade atono esi no na apusu no na de ne ya bibi e tisa di efia no kense so we sabato no so ya akora wo prophet no ye pani wo de oni Bible mu nyame ansem according to you say wo de o ye prophet anamboa e di say hu so ye prophet ye say hu de me kan nyina ye na je gezi no mimi gensi no wo di ase wo nim sa say kwen faso a Nyankopon yi bibi che o say ya mpade a kwen wo so faso ni e say ko nipa no wo di ase eso ko nipa na ho oni ko trans na o so che no mo ye bia no na wa che no wa ye oh se o kai wa je nko wo be se onu obeba ho se ne won na o che nko mi so obi enti won go so for ho na baby won bio won ko no won no so oba ho ena oba na de katare eni kai kana na ne niam bi na de gun so na onya sika bi aso botom oh we no nyina no obese nipa na ba na onya bi de gun botom se ne America no so anybody bad you Jeremiah 17 verse 9 and 10 was akoma ho e kontompo ni sina de nyina na ye nsomone papa
no hoin ne behunu obi akoma mu eje se awurade nko a e no so kanea e de hwe nipa akoma mu so e de asofo odifo atorofo ne asofo ye ne adwumadi a ye die nyina no obi anim ne a onye e wona akoma mu ne na adwiri nyankopon enko a ne nim de oye good ene de oye bad o di ase enti no sisi ya no me ya na me nto o ma se Ghana edifo ene asofo de bia ye hye nkom a owuo de bia ye hye nkom a owuo me hunu so obi ahye nkom awo Ghana ha akesa afoma so we nyankopon ato no nkom be se 35 years and no man 40 years asam ani ji ani ahosepe asam wo obi ho da no sikapa hu me bi tra Ghana he acho sam nya kora no kre me hunu difo bebre abba be hye nkom bebre edi agu Ghana ko me hunu de wo hye nkom ya wo se obi ebenya nkwa ohun se wonde ya chon di on kwanwom onyankopon ahira ne sika dodo wo se na eba na kwam ene ni business ne se na expand akodu da bia wo yare wo adan so eje o se nipa ontina me ka se akoma wo onipa bebre yusu psychology ene adwen kase no de adwuma no because o ka cho so be wu a wo da wo na ade be ton so apostle wo zo ga so bi be wu a nyame ni nukure ni yana nipa no wo bre no kre enti se na be ya wo no be feel so no be ba ho apostle mi ntwa wa no asa wa bo Nigel Gazi achi prophet Nigel Gazi enfa ni de ma no me mo ni chi asa wa bo na chi se wo bi me ka no kure me chi ase okay asa wa ka no kure bo no na asem nkwan so na wasi su saa wo bi te to obeka se ene se so fo bi be ka me ho ya me nso metimi de akoma hye se de afia nso so wote ya aye shock de ma na watimi aka ye we no ene me nso metimi aye bi asa o dress issue na ye se de odo se abaya no wo ye ne nyemba ya komahye ne ma ne ye nti no ye right so wo ye eno na me pese me hu like ne su na wo dan ne die no ebetima wo bi nsusu asua wo bi nsusu be kwa ye so fo bi nsusu be ka me ho asema me nsusu metimi atake me platform aba ye so fo no metimi aba odo ma bo ne di kra na me ka ye me ho asema wa ba be kan nti no ye be like connected to it enti me pese me hu no abaya no do ye no na eye sikapa ebidazi nyame shira ohun se nsem misemu no ani mi ya no mu no ye ko ye nimu ani na me ka bibi se kanodie nka ayi nsese nka wo ye saa short ase one so wo no ye penin sene no Bible say di waja no nani respect your leaders obi o ye penin bia no febuo ma no so ho enti eno no o anye so ena me che omu se da hye ena odi kan sansem no e di kire no because obi o ka so obi be wu a me tu okura no o ka che so aso me ho da se me wu a e be ha me madwene ho e be yensem bebre me yotofo de wani mi mpo no me nyini so me nyini wo di ase eni ayi obi a wo 100 years kura no wo ka che so be wu a e be ha no wo nyini 100 years enso e be ha no wo di ase emre bi obi ankohye nkom se ayi chief imam enkremofo so wupani no afia ye ko wura mu o hye nkom no ayi 2019 no obewu meboa sababa samen no o 100 years no ena enkom hye ne ba sa ne nkrofo ekọ na so dem ko sese ne niam nyina meboa ada na ko wanya 100 years na ya se nkom so obewu na ne ayi ne ma ebo sese asore eniema o so fu na asema o kai ho owo de enye ehu obi empe enti sa wo hye nkom na hu se nyame na asoma ho na nyame soma ho no so ayi kwan ababa so abeka asema kire nipa he ewi ase kasa kra na ye ti wa ye kasa yi yo kasa bi wa enipam ye nka yo kasa bi wa ena ye ba ko mienu ene ye ka nya kasa nyina na ye ka e ba bia edi owo na asem be na magal no wono abufuo edi da hye ama wono so eka asem bi edi ti ano se word no use man no enye fuck it but we move nyesa no correct some bro ho no ken no we ba de ma we so hu ni se de ansem no ka chen no ogbogu
wonyintum na nya no kre bibi santimi man so o konani different way na normal way say njintum so no no ni mo de ono open waka na wo ye baduma na abetia de ade ti obi ahye ho kom so so say ye nyina de pen ye kan nka sofo kekan ye wo mo ho nse na mo so bo wo ma dwentwo man ka until o man Ghana tinke ye benya asundue wo I said like any su bu on mo ye celebrity nko for hwe no wo sua no enti wa ye we no obi susu be hwe sua intimi like ye de ansem na ba na wie ye no ma ye Ghana fo enhunu say ye de course no na entwa se ekoso nka ekan be nso na nko osusu se like nko kan na nke be yi prophet no ye nuaba no afia na me chese ne kan on de ekuye se nko fa so wo kan no so hu ni nyina ne se nka obekọ odifo no okay na nko wa kwa agboche se komisha abeni ye wa kan yi enti me ye den na owuo na fimi so sa no sen kan ye den onu so ko ye okay but I say onu onyi ni komisha ni ni no use the word fuck okay or fuck or just or fucking no oh let's say onyi ntum so onu me chese as a prophet there you got a prophet ya prophet odiwo obi anyame no kasa o me nti ase se de bia owuo ajako di american nya no oni na mo o di ase ayi chimi man nya na onu kro no nya 100 years e ka so obewu enya na say oda so tu say onya 102 years and oda so tu won ya mo ka bibi sa na ye say enga usuro egbo hu ayi to so sa o mo di bibi sa tu tiri mu a na bibi o ga say ye fa ho bia no sika bia ye say o tua bia no o betua because anya sa o bewu ana me boa anya sa o bewu ba me adifo na wo Ghana no ene asofo ni nyame adwuma na ye no mo me fa no kre enya adwuma me san commission na wo kan me nyini na enya ono na yese na san na wo we ma apostle ene me boa enya ho san ma daja apostle bia ye kan conscience say man wie ye o na wo bia nyame sofo dia wo yire na wo mpra wo ye fro nya kupon difo oh na wo emra ba na udisi nyame sese ebe na udisi awo nyame di be yeduma oh wo pefemu se nipa ni mo nyam na wo pe bibia enti obi tono ni mo no a se da ko kre no honkom da bia mo hyankom agwa mo yanka da bia mo hyankom eni nipa bewu eni wo be yare wo be nya accident e be si aten nya Yesu Kristo wo se mo nko kan sampa no enkyira abodi nyina na de obegye die no mo bono su ja oba no nkunkun di mu no mo kyerɛkyerɛ o nyame asɛm ne akwan no eno de omo nye kwan asasi so obetena ma ho atɔ prosperity any success wiase famu niema eno mo ka ho adwuma ka ho nsɛm omo se sika ene ahonyade ehia manipa odi ase ehia manipa wo se enipa etimi obi etimi nya ne de eno so obi etimi nya bie so ho na so Papa Yesu Matthew 6:33 was say seek ye first the kingdom of God and his righteousness and everything shall be added unto you bibia no say wo hwe na chi kwa kanea onipa nyame onimu je hia obia wona boss ka bo ahonya de bibia na udi kai seek no first or the niema akani na beden ebe ma ye no de ye ja to atwe ene wo ebewu nyina kwenya na ayi ofra say ejako yabo na uto wo bi baba ayi sisi a kwakumanu ene lewe no omo so benya ya de ni ma bra no nyina adifo no bi ba kika bi afa omo ho na odi mirika na kitika kakra wo no wa tam na de akoma wo wo bra sempa ne da oni be di bo ne hekro no okoso wo wiase shabo so shako obo no to fa ma ye mene ko egama mo she eni ma ekoso hwese teze wiase a ayese akuya edi enti na wiase de den edi enti na wiase ya boni enti sa abeto nipa so ya na wona mo na di bibi ahye wonim wona udi bibi a se de dia kata ni mo etie na bi so bi si nose mask ne ohwen no anu nyina wa kata adai e ba no se enye bibi a o ya boni doso edi o se Ghana boy se kra akina so fo ne adi wo yan kan Nyankopɔn ahini ehu asempa obi ti aso dem wo gan wo bom obi e wo yire wo mpena
prostitution. So, yeah, prostitution is being practiced under the disguise of marriage. And then the man but our own in the cable. Wolf who are now garden. There's you somebody I know some could. And when I say Nipa life, I'm not kind of young channel. Young cat. I didn't come and say, we will be the men's minka. Maybe I'm not go. Apostle Car. Maybe a kind of maka. Apostle. That question, yeah. Telephone number to Jamaya. We go telephone number to that. Yo, Matilda, I mean, sharp. The telephone number, the Samuel have phone at Yevo, and we permit me to come out, 0544 262614 0544 262614 and 020 70 200 and 11 020 70 211 I have only a tear for video young point in a children a jamo. Someone when you bring a tear a shame. We use it to see him. Amen. Amen. Apostle Yedawasi Ebebre. Ebusia for aha and I did Jumedi no ACI and Utimus Apostle where he tipa can and some no do one the mechanics or can de ebu na jugezi so na webu also obo edify a fiade and so do one ade obo prophet na jugezi echi na so ni na mu sai na wadwen enso chewo fa obetimi ede aba e wo too much GH comment section so ebiemo so wakonya ne sa wo like videos na wo share ede ma enuanom adofonom ene enafofo enyina obetimi so follow yen we IG page @GH_medin ede